A ešte by mohol niekto povedať bloopers. A viete, čo prichádza teraz? No. Bloopers. Funciona? Fuj! Veremos. Y ahora vámonos. Veremos. Y ahora vámonos. Al precipicio. No. Veremos. Y ahora vámonos. Al precipicio. Veremos. Y ahora vámonos. Al principio. Y ahora vámonos. Al precipicio de la tía Casca y de la Veremos. Y ahora vámonos. Al precipicio de la tía Casca y de la Castillo. Nie. Akcia. Sí, buena idea. Así nos iremos a casa antes. Sí. Encontrar to nie. Sí, buena idea. Así que... Carmen, cara, disfruta. Esto es historia. Si queremos encontrar algo aquí, deberíamos separarnos. Sí. Aquí deberíamos separarnos. Sí, buena idea. ¿Así? Sí. ¿Ah? ¿Qué es esto? He visto algo. ¿Qué has visto? Oh, nie. Por supuesto. He visto algo. ¿Qué has visto? Alguien. ¿Alguna persona? Sí, una persona. He visto algo. ¿Qué has visto? Aquí. No hay nadie aquí. Y no parece que hay nadie. Hubiera. Aquí. No hay nadie aquí. No parece que hubiera nadie aquí. Eso es raro. Puedes sentirlo. Hoy deberíamos salir de aquí. ¿Vienes a hacer? Aquí. No hay nadie aquí. Y no parece que hubiera nadie aquí en absoluto. Está oscureciendo. Deberíamos... Está bien aquí. Vôbec ne... Está bien aquí. Estoy de... Está bien aquí. Estoy de acuerdo. Deberíamos dividir las tareas. Yo iré... Me quedaré aquí. Está bien aquí. Estoy de acuerdo. Deberíamos dividir las tareas. Yo iré... Me quedaré aquí. Akcia. Está bien aquí. Estoy de acuerdo. Deberíamos dividir las tareas. Yo voy... Me quedaré aquí y preparé el juego. Quedaré, ¿eh? Quedaré. Siento. Estos bosques son como laberinto de noche. ¿Por qué tenías tanto miedo? ¿Por qué? Porque me dejaste aquí para... ¿Dónde has estado? Lo siento. Estos bosques son como laberinto. ¿Por qué? Porque... Sorry. Quedarte aquí y espera. Vale, siúdate. Není ťa vidno. Aj! Ay, mierda. ¿Dónde está la cámara? Chlapci moji zlatí! Ale že kamera bude na nás. Počúvaj ma sem, keď budeš ležať takto, tak kamera nás... Ty musíš ležať... Nezamera
Keď ma odtiahnu. Ale keď ťa ťahajú, tak to mám ešte nechať zapnuté. Nie. Hneď ako ma začnú... Ale by som tam mala zostať ešte, nie chvíľu. A potom... Nie. Takže keď ťa ťahajú, tak to vypínam. Áno. Dobre. Tengo que irme... Ups. Čo to môže byť to? Jaká má lajna? Tengo que irme inmediatamente. Tengo que irme inmediatamente. Dobre, môžeme? Pesnička úplne sa hodí roku. Sme na tak 2009 playlist. Aha. Sa dali toto je... To je pekné. Dobre, takže čaute. Práve sa nachádzame v... Kde? Nevericiach. Aj teraz. Áno, toto. Nie. Nie? A toto je Marekov dom. Dúfam, že natáčam správny. Ten, neviem ktorý, dobre, jedno z toho je Marekov dom. A zdravíme ťa, Marek, ak pozeráš naše slavné video. Ale máš život. Hej, keď vyhráme, tak Marek, toto je pre teba. A za to, že tu nie si, tak ti nedáme cenu z výhry. Presne tak, nepôjdeš s nami. Kýmeš, tam je v pozadí už. Vidno ho. Áno, vidno. Kýmeš. S akými? Akými? S nekým. Správne. Správna odpoveď. Kostoľany. Tam bývam. Nebývam, toho si zobrať. Tam ja bývam. Skôr ty. Skoro. Kostoľany pod Tribečom. Tam som chodila na dovolenku, keď som mala 3 roky. Alebo 40 minút. Na dovolenku do Kostoľan. Komár, fuj. Chod od toho. Strašne som sa zlakla, ale je tu had. Ja por supuesto. Že raz po španielsky, raz po anglicky. No. Mochovce. Jadrúva elektráreň. Áno. Videla som niečo. Nejakú osobu. Takže na náhrade Kýmeš. Sí. I podemos ver lešenie. Lešenie, lešenie. Čo mám k tomu povie pani kameramanka? Na hlas chodíme. Na hlas? Aha. To už bolo počuť toto. Choď tichšie. Tak O mne chyba nebola. budem tichšie chodiť. Ja mám sneaker, že A ja mám sneakers. A ja mám sneakers. Mám. A to čo je toto? Platinky. Čo sú plátinky? Ty si plátinka. BTS, treba natočiť troška. To čo? Yes. Ja, že tu je mačka. Mária. Ja fakt, že tu je mačka. Ty kokos. Čau. Tuto, keby ste chceli vedieť, som nevedela povedať moju vetu, že no aj na diaky. Daj, dobre. Y no parece que hubiera nadie aquí en absoluto. Está oscureciendo, keď som povedala está oscureciendo, čo znamená, že sa stmieva, tak vyšlo najväčšie slnko. A Schody sú tvoj najväčší priateľ. hej. No a potom ešte, že deberíamos encontrar un buen lugar para hacer la barbacoa. A teraz tu vetu, akože si pamätám, hej, ale tam... Asi tam dám všetky tvojich pokusy, ak si nedala toto, lebo to je tak. Tak sorry, nie len ja som to pokazila. Aj vy ste to pokazili. Ja som to raz pokazila. Aj ona. A ja? A ja som to dvakrát pekne povedala. Tak skoro pekne, dajme tomu. Nehal v aute, takže túto Marek, sekeru ukáž sekeru. Ja to si niekomu požičal. Nie, túto sekeru som len od babky, teda od deda z garážu. A ja som, prepáčte, žmeš, ja som lečište.
15 sekúnd to došiel. Hej, Ale však to je tak dobrý kopec a pyramída je pred ním. no Hovor o dedine. Si ukradla, hej. To úplne... Nevládzem, ale chcem. Všetci ti to chcem zobrať. Mekedareky, či čo? Mekedareky? Prečo nestačíš 0,5, prosím ťa? Lebo inak to není dobre vidno. Mekedareky. Keď si dodala, keď nie som videla, takto je tvár. No. Práve Ema vrepla film Vika. Ale nie je to na 0,5, takže podľa mňa nás nebude vidno. Prečo nedala na 0,5, keď všetko dávaš na 0,5? Nedala som, lebo ty si nechcela. Tak teraz. Marčíková skončila. Umrela som. Umrela. Poprosím pohreb. Pritom ako hľadala čistú vodu. Hej ho, už to pazlíci jdou. Pomáha. doslova. Marek, ten chleba je stále zmrazený. Počkaj. Poďte ho. Ohriem ho. Len na to nedávaj ten repelent. Ohratý. Ohriatý. To je tak useful. Dobre? Či 6? Neviem. Neviem, či som to vedela povedať. Koňo. Môžeme. Je to vrep? Je to vrep! Poprosím si byť v titulku. Ja musím prísť, lebo ja som už robila kredity. Credit scenes, nie ste v credit scenes. Blair Witch, či Vika, 2024, vrep. Čaute. Je to vrep. Som veľmi spokojná s týmto filmom. Tuto chlapci mi pomohli, ale musíme povedať, že aj dievčatá, aj kameramánka tuto BTS pomohla. A som veľmi vďačná za túto pomoc a verím, že sa dostaneme na Oscary a že to vyhráme. Áno, Oscarový film, inde idem. Ježiš, v tráve idem, dobre. Rád by som podotkol, že z rúksakom mi trčí Petra, takže sa nezabudnite. A som veľmi vďačná za Mareka, ako nám pekný ohník urobil. No, mali sme. Možno to trvalo dlhšie, ako sme si mysleli, ale bol a to je dôležité. Akože není nás tam moc vidno. Ale mali sme špekačky a o tom to bolo. Nie? Mala som špekačku. Dobre, vypínam, čaute.